Kiriu shampang gijuang balada shim bahai kilat jingyada bat lada le sting. Ka klam ka bakhi hakasian ka baar kala ban kamjur. Kumta ke sorkar jela lang ba ketenat ka kot kakya kala pen krek lupa menta ya bero gijing dan kam ka baydai ba gijing yakun ya ka jing sapriang jong ka klam COVID-19. Yo ka ne ka klam ka kebiang ha ka kala ka baar ne ka second wave ha ka jela bero kowe. Menteri Ketenat Kakot Kakya ke Jela Meghalaya ba AL Hek ula pentep bagi sorkar keladap belum ke jing yalang bat Ketenat Kakot Kakya banyata helor ke jing pen krek jong ke Jela ya ke benta baar banyak kun ya ke kelam. Pentep bagi Ketenat Kakot Kakya ke pen krek ya bon teli ki Corona Care Center bat ki quarantine center hakaleng ki distrik jong ke Jela bat man la kesngi kadang persyang ban pen kela ki hotel bat ki resort kum ki jaka le quarantine kenang bagi Jela kan la ban tek la kambha ya ka jing sapriang jong ke kelam. Bah agarung nong upor bagalawan pilot kini ki nong Meghalaya ke jongi ki bah stranded mentag bah sakut han not segi not is borok away state not is borok away bar kumjuru haka in India borok away tila laki wan pilot ki tu baro kumnu mangi kum ka health department ila pengkre naga bentaka second phase ada galong bangila biang em yaki quarantine center ngelabiang em yaki jaga ajing sumal ngelabiang em yaki kinu rugi situation lagi wan naga benda kataka post lockdown adin jong ni lockdown period ikat kum ngaji kan jong chief minister ong kumba non isu kidon kumba khalai hajar mut ki student ki bala ban wan pai kan dong por kamde ko suk ba anak ban penbiang lut paro haki quarantine center ya gitu kibamdan kena symptoms kiba biang kejaga sa haki yang sem gidan la kejongka kejaga ba kelut haki yang sem la jong kiban kam banwan sepo ka quarantine center jongka sarkar kila ban sa yang la jong lu ada gidan kanu ka symptoms tang gitu kibamdan space hai kibamdan kejaga subuh do mentak don sikamra kamera yasa don riu nyongut prangot hai te kumi kata hi ka sarkar ga kan pen hagala ga sarkar kan penbiang hi kan penbiang be ya kejaga sa jom itu baro kibamdan kejaga ka biang basa haki yang isem lang mentak kan eka quarantine period man kasi kidang lek ban requisition bon ba ki guest houses bat ki hotels ban pengelai ki sakiki corona center bat bon ki bagi bu asas standby ki